like. Well, like, anyway, go ahead. Go ahead. That's so funny. I like it. Atia cho point mo kene gene pina nera lucky hold on a minute. Atia nena dana tia logo ka mio comment but atia cho point gene mo kene ka don kona waja la chien. Nyo yeah, in mede gene. Bene what get here we comment ki question ki your because one network wa kan teach paper. Puten ti mabene. What get here we. Okay. But logo no me tia logo no pode mera met en talk. Ngara money steady o beda cho money kan o me comment ni so Sudan kage hero gang pa in-laws. Pege chamo. And but I don't know kono tedi ini agi para bongo village kamana agi ene wala. So they chala in northern Uganda actually kage chito ka visiting yang in-laws kono muno during the chuna wala nini ange ho ge chama ona chala. But kide geni anan America kama kana tie pay ya chulo no don ange ho in no tem gama ene ni. In northern Uganda kai ni tia chuna. E chira chuna nyako kidma no ngani ne be logane. Ka nyako mi iri chiam onyomi boru cham ko kira una waru uno chamo deko ine no ba chona no do wati lok chona pa da wa kuja do ikita karo chona gang dong pekke pe de joni yu to go pa men nya mo ko gi noi de bi kar ge ngwai so kar enu ni ma chon chani da na wa ni gin ma wo be gi penyo pi ye pi amara ka eni chamo ko ilego pi amara ye ka ropi nege imar pi kingo yen input by war gang kenyu food be pegi nge mire ware me cherdel ka gwe dek ma mara ye do teru chame ko so ini penyu mere pi ka ropi nege ideri arto ni itera ngamu keli bor nyako e go mer lecture kanyo wala kan lecture ichanya lecture wi nyako ma tek ki kar ge bor me ichanya lo wi nyako ma tek ki dong war idak munu me getu donc nyako do bu yer anga ma lo khanet because man ini tiga eni compare ni ngara chel ti adanya ki ti alwa kana ki tere yo to go en pi nyaka chel ni nunu ka che nyaka ka nyaka ne leng ma unu ba no nyal nyaka ma le de ino kenen kar ini ba no nyal la mero ma le de cho oni kwar kire tien dano en mergin ma le kinyo ka ni ka kala mer ne kwir aiwa kidong be ina wo bi ke na yang no ke ne no dong a wo be mole gan wutu twalti inde chak bore mer ke ken wan ko ri wane bejo unyo no ko ri ne ki kwir ki tiu tich eni no pegi yo e chen o ma ko tich ma ko ke chunya chel okay wek do apo wi manok lok mun me lo ne wen met to kabisa ngaramoni aneno comment ngaramo cho comment e group e gina ping kunu nini lo ne alunga loko la munu yane gina kin me belo itie wale ruenyo ne joni nyere podi gina network pero chungon bing o mer mot kireni chalo angero maybe data pero tum onyo gima motime but ngina wayane ngarama ne pino shopping keni a lokolo nyo so Sudan lokin lokwena nyo lokin yo mune la mono lo wane ngo the middleman nyo the middle woman ka ngeta me chuna mira no la ngarama be tie ma is a mediator like kinwu you know so you know that Uganda gal wong ne lokola munu ki manyiro wong kede so like basically like a David logo gama donya o logo mero jago lingane dong duangata so point ne weng cho gin ping and I hope bunu winyo ngoma be hello ne kangara motie based on logma like logo ngara motie mi robino ka mio point per bene you are mostly welcome kono po ingara mo pege amede kom lok palaki pianina ngabe halo ne experience me chuna inge le ko wiye
gama lo ni almost the same as Borwai South Sudan yang no kamera ini kira kau mege pa nyako nge ni lo gan la men ge marie hay no unu chunge yo pien so na magang ku yani sometime ora ma mera chunge yo me making arrangement ni okay we ga no abidi gang pien chim pega kide ma anyi kunyo ni ko la text message ni pe en dong kau no nge mira itim arrangement ni okay ana mira bino bor we gang kalok so kadong komi catch iwe ga dong le me o me ko pa nyako no nge ni yo gi la men gi ideno chan gimo kana mene kage kwera yin kage au me ko banya kage kwera yin kade gi nyaka no welcome in munu kin ma team experience kade nyaka no welcome in uti ot mbere kallo ko ti ko lo a per mi a ga ot kenyo me chero ni renga pen ke renga ko jone nyoni o matek munu kit ma gamo kana be tie donc mo kana inge anywana mo kana tie inge gang ku ja nyono gara me chero nyono gara ke chiri gang nyako kachuna gimo kana be tie awe me gang kane kage ibe la nywa gito tien gara pero kado ngi chita ya ge kama bo me nyono la muno me chira wa kama again no la bare mara piano auto they deflect the tire so me nen line me pick tire muno ba ge oterin kai wura la bon la pick dong pa kana dit mo kana awe me gang muno gi kwanya la yani gere ngo do wo ngi kamo kado lok tuo tum dong mune nyaga ne ina yawa me chire la pege no garo ye chotia burning the tires kin ping munu kin ma lotina wo ba chole ge deno cham kede log me yenya log me chuna ngar mo ni na waja tede ni na waja ni actually miss a South Sudan kage chede have visiting in-laws ge chamo ge pege chamo la ken gen ge chamo at ngeo ko no munu based on my understanding angeni mere chik pa chole ni gini South Sudan ge Uganda oh Lumacu is being practiced back home. Of course, Kanye these days, Kanye back home, and these days again, Zingo, these days, I think, in northern is anyway, these days again, who know when Peggy Timo lock Mila Matani, that was long time. Kid Maranga, okay, but yeah, look me chamiganga. Kaya chira achuna ichamoko ipenyo pie kan kin malaka deber wajani an mane muno kin ma no angeyo kede in my experience that what happened pe chamo ke chame ganga ichira achuna ichamo ko manyu no e balo ken pero ko no keda nyaga no mirin mito wani awu man eni da ko podo bina kalok keken o chamo man kwanye ko ino ngo kenyo ket nyaga ichara we in inge yang kano anyira chule yang giye dano giye in gila tam gini nyo bonge gini ngana duong lo mi la tam mi ye in ya ano ye nyire chuna mi ra chake word wanen plan ngoma mi ra te lo kwa la tam ko mi dunyo wangi face la tam ma tina mere lo mi iri kadong level mere mi level mi chuna tu ko mere inena oh yet reply to ya oh yet sorry pay tia ramo I don't know what Yet was talking about. Oh, sorry for the interruption. Ngarama ni katono ngotia chwala gine. So, chona ya choli, anyira choli gi ye kidam idore pat. Idore lo poro ko gi magang ne, mayang choni. Kara pa meko twa nyo dan wa ge ngangage. Yone gi ye cho tuke gi nyo wo ma chona gen gi latam no ngko latam mo ge design ye ma leng lo ye iri. Munu la nyut mi achel mani ya nyaka o ye in. Dong kal log tu dong wo ma be dire kenyo level me gana dong wo ge mede mo o mi rong kono la tamu wi meja kolo mai kere wi meja matina tina la tamu wi meja bino I choka ge bonge ge muno no dong idong e chako ge ne there's a guarantee samo kenene not 100% but maybe 50% e bede ge nge okay nyaka ne kala bigama ka dong o mi wa choka dong ano mi achaki go line ni Kenya be no podi ke bana nyaka ko japode tie te analysis ba tie angiyo kine ka do to ngara mo bene tie kama ne kunyu ma o gama banga
ino me o mio la tamne o mio choka ke kuja edong idiere ke dong inong dong lo be on kin ba ngini timo e nyalo ge nyalo ne dong inyuto kwere peri ka dong inyuto kwere peri ba ko enong ni nyako ni mo mi ire choka o ke bongo ge wang ni ngara mo kwanyo yala je o munu ma dong mi ire ho ni gag pori ko ba nyaka ni gibi bino gen go me ichamo keno me ko pere de o sen gi oro me ko ni ka duoko ga ge borin ma bene kwanya jemo ni weng mo mi ire ni iduoko chien ke duoko ko peko ne dit so munu gamo kena matime actually lok me chuna experience but lok me cham nin ma kima ngara ma wala ni okay I think lagi mira duoko chien kina ha poda tia adding lagi David amira wa de boru kagamo kena madanga no ne dong kiro ka lagi ino gitu gebero benin okay lagi David on the line jal sore wa mi ire bill ma Habino mera brief peraj wa mi ni bill ma dit maraj battery para tiga ta okay hmm ayela pe wo po duo so omi rabil menga angeni na atia tawe na mabiro mi okelo wi o mi ni chul tax wa inge bodu no dan Uganda kenyu kono Uganda weng ni ko nge chul gene social media tax kada che ke ti kono Facebook nganga mega ni battery yo tiga ta aya do peraj aya abe logo man no ka do to ji dong no to wa ayela pe ine na we aneno teri cho ni isa Sudan ke gine ka chero gang pa kuja kong mi ke nen underwear ni kidong ke nen chai pa jim mai bi I think based on 30 experience nyako ne do yalit ginyero anyway based on my understanding lucky mo ko kenyo bing ne chalo ngirwen ni onen underwear wulu manong lo ga pack maraj ring itampa tedi bina line lucky David orwen nyero poro berry to mo tedi iramo backing up your statement itie kwene ga yen you orwen she's not around or maybe somewhere tedi chwala request ke mira bino kallo woman knock otherwise no atia loko ningo I think atia anti wa po nen I think no atia loko kom chiam ma te de wayani ichide chiam ma ganga or ganga ichide chiam ma ganga in-laws but way actually you don't unless ka dong ikwanya ikwanya nyaka na odong well you rama kede chiam ganga maru go huja pien cholo yala gen ko yo mala yala gen mon kono anyira meko kono any other females in the other side or yala gen before get yaka chiam ganga in-laws muni actually tradition cho wa young bang a win in my life ni latin la cho mo yalo mi chaka chiam ganga in-laws but ikaka mo kene because nin ngarama wani actually girl experience amira it's good to relate things so ikaka mo kene gini but when Uganda waberi ajumani inge ajumani was a district from Marigini experience mo no kuja mito kono ne wa joy book bedo title le book mira bede kide critical thinking is skill anyway page is a good book too kemira rama wila ne rama konyi kadi pege kwan konyi gama dungata anyway madi ke chera chuno gen chuni gi tega hado ngeno making arrangement kide ma chule chero ka chuna gang ne
anyira me no ke ji bo tedo no tedo de roi ri kom tedo i come ino chama no ok ne jone welcome ngin